Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan kami di channel Sahabat Mancing Keliling. Kali ini kita spot di Kuala Pedada, Kabupaten Biren. Mantap sekali sahabat spotnya. Sebelah airnya keruh nih sahabat nih, karena musim hujan ya. Sebelahnya bening. Mudah-mudahan ada rezeki sahabat. Ada strike ya yang bisa memuaskan lah. Lepas candu. Oh, lepas sahabat. Lepas kawan-kawan. Ikan panjang. Alhamdulillah. Ikan pari. Mantap, bro. Sebesar telapak tangan orang dewasa. Anak kita, Bos. Mantap ya. Suasana mantap sekali sahabat nih. Sejuk suasananya. Semoga dapat ikan sahabat ya. Biar sejuk di hati. Strike sahabat nih. Ikan pari nampaknya nih. Payah naik. Semoga selalu beruntung sahabat ya. Ada orang jalan pas kali ya. Gak ada orang jalan. Oh, keren. Pegang dulu kalau nggak tahan mundur ya. Kalau nggak tahan. Masih strike ikan pari sahabat. Oh, mantap. Ikan pari sahabat, ikan pari. Nggak apa-apa, Pak. Anak sungai nggak apa-apa. Oh. Ya. Mayu. Pegang terus. Jangan pegang ekornya ya. 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 Pegang kepala terus. Jauh ke. Ya.
Ya, Kak. Kak, mak baik kuyu bin kak. Dorong teman dia loh. Mak kuyu. Ya, Kak. Kayak itu mah itu. Nah, pegang kuat. Jangan pegang dekat kali ekornya. Kena duri, beracun. Hah? Kamak bekong. Itu sama deh. Enak nah. Ah. Itu anak pun gede kan. Wih you mak you bekong. Wih you. Kuat pegangnya. Oh, Mas Bro, mantap Mas Bro. Ulur. Ikan pari. Oh, ya. Naik ke atas terus, hati-hati. Oh, sahabat mancing. Besar, sahabat besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Putar sekali ikannya. Udah no. Oh, Mas Bro. Mantap. Nih bapak nih dapat nih Mas Bro nih. Prada Biren. Apa nggak ngeri kan? Besar sahabat nih ya. 1 jengkal, 2 jengkal, 2 jengkal setengah. Lumayan sahabat.